Kenyo Trip National Youth Movement mentaka singi kala therting ya ka achik conscious holistic integrated krima ni achik halo ka jing dawa jangka pa usnem khat khandai spa nyo puar unde usnem ot kerteng ne cut off ya ha ka jing pentray kam ya ka roster system. Haba crunch kilat pathai ko bor President ke HYNM uba Louis Dotodong ulakin no baki jai benreu garo kila kwar ha shapapalat ladaki yai dawa ban pentray kam ya ka roster system nadu usnem khat khandai spa nyo puar. Ulang menalor ke reservation policy kala ai keluit kerpang ni ki garo ka beidei ba kerukam ra iki pos balabhat na kabenta jongki hadu laisnem la da kimla ban pendap na ka daw ba omdon ki ba apply ni ki bampat pas ki examen thap kam ba ka jing ailat ba kat kinu ki badei ki jait benru garo wat la kim dei na ka jilla Meghalaya ka jing kwa jangki ban pentre kam ya ka roster na du snem khat khandai spa nyo puar ka pen I ka jing kwa ra ju bor jangki garo. Ulaong bakaseng kay ay jing maham baki garo kim day benle kun kaddu halor kani kamat bar ka maham bakaseng ru kalong ka bakloy wat banyo umsnam la dadawa kabam ban pinyo e ka hok jing kisamla ka jait ben riu. Shushu ulaong bakaseng ka ay jing kashan ya ka jing dawa ka VPP ban pinlong dorbar kerpang na ka benta banyata ya kani kamat. Ini kalong ban pau halor ke sukya ya kani ka reception policy ya kaba ke sarkar Meghalaya hadian bakala panbana kala panmi de ka office memorandum aga 10 tarik menai be arjara kuat UI ba kala don ke jengki halo na kaliang jong kini ki perlo garo napo garo hills ha kaba kala panborek sarkar ke dai ban pentrekam ya ke roster system nadu kusnam khat kena sebab nyopua Pasang New Trip National Youth Movement ni tak kebasyai ni keren saya cikni perlu garuh bakasang echanwa yami kan nomla aban accept ikani ka demand jongki bakin baka cut off date jong ka roster system ka de manlong du khat kena sepat ni puah nginom pedian ta kabang ikwa menta ngim persyai ga roster handrai kabang ikwa yaki ni perlu garuh bikin sutu kalong ba ka cut off date ka de manlong nadu ketika tarik lani kat bapen baik sarkar Meghalaya kani kecingla kecungki banong ba kila threaten ru da kabaong balada don bapentut ya kani ka roster system kin makiru kin le ka badon kam ngiru ngidon maki jong kiti kja kasang chunwayam ru kan yang nak betakan nongrim jong ki kena samla ki jong ni ves ya kani ka reception policy kani kecing tho ka bangila pen kre na kaliak kasang balai ingin sengap jar nama lebih ina pun kere kini kijing thok nak kalian jeng seng kenang bangila pan syaj perlu senam kijongi ki samla jongi ki ba apply jam ki belanang la start hangne ingin UI ya ke jinglong le siliang khamat ba ke jinglong partial jong kini ka reception policy ya kabala draft da ka sarkar Meghalaya katkum ka resolution number ke ba PER R/71/71 Shispa Lafupra dated kat Artrik Januari 1972 ya kaba haswa banyo ya ka statehood ka Arpoitrik Januari kat naspa nyupuar lapan urlong kerki ya kani ka reception policy na ka tak jingyo nong jangkini parlo garo Captain William Sangma tu por udai first minister jang jela Meghalaya te na ka daw ka jinglong first minister jong ka Meghalaya ban kong tam tu por usim kabu dak basna ya kini ki an nak buta ke jim to jong jat ban rigaro larang in phai dien chakene ka para 3 in phai dien chakene ka para 3.4 in yu isha yang le ba kani ka reception policy jong ka state Meghalaya kala long partial ba long illegal namar ba lakhen la sim kini parlok garo kidi kiba kila long special ethnicity special community hakajing shisha kajing yakon ya ka hill state of Meghalaya le kadai kajing le sitam jong kajat benriu jongi naru ki khansnam khatnas pa arpo ki garo jong ki parlok garo dangki asnam khatnas pa saupun reu haswa banwan ka independence day ki arpsan tali hima kasi ki ki nadu kasam khat khandas pa arpo mudor bi ki la ya ki excite ban yo no la ka jong sinchar ka balai lo na khti jong pharan tu ko andala I balai ki kasi hadian balai I kijing troy ki parang ya pendai I kini ka date of birth ane ka singi ka jong Captain Sangmar dan kai usam khat kena sebab khat kendai
khasi jong yu lai khi megalias lai khi kita kijinglong lai lut ban yo la ka jong kari ka lai lut na du sam khatna spar pho kumno kini parlo kem smo thu ya kini ka jing ka bangi kando ka san ya chano ya mi ka kwa ya ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Meghalaya ka dei ban base ya reception policy as per population ngidon menta ka population jenging impact na ka census jong usnam ar hajar khatway ngin ui ka total population po ka state ka dan ar po kandai lang 100,000 praspa prap kandai ngot ka total ST po ka state po ka sales ka dan khat pra lak 100,000 laispa sa nyau kat ba ka total ST jong khasi ka dan khat 100 lak kan riu lak tam kat ba ki parlok garo ki dan tan khandai lak ST hapo ki tribal garo hapo garo hills te larang ikhain na ka jingbun pat na ka population nilai isai kadar bakani ka reception policy kalong partial kalong illegal kalong bean banbo ek reception policy hapo ka da ka ba kibriyo ki barit pa kinyo ka jo ka reception 40 yangi la kan thop da ki khat riu lak sau pu ar hajar tam ki nong sok shnong bad kini ki khandai hajar ki khandai lak ki parlok garo ki yo 40 kasang ka persya ajur halor jong kane bat ngir salibu jing thoru chief minister jong jala Meghalaya ba kidai ban pan urlong ya ka jingdawa jong ka voice of the people's party ba kidai ban khot ya ka special session ha ka bedai bat ka jing review lane ban pentrai kam modi ka roster system ru kidai ban pentrai kam katkum ka population kasang hi ka maham jure kini ki garuru ba wat sgau batang mapi ki kiba phila ban berngam ngiru ila ban berngam handai ndala ya khan ya dia ya kijing don pat jong khajai ban rew ka jongi ngila tam jan marsiten kini kita khandai lak ngidon khandrew lak sau fu arajan ngi tam jan nyula kumno kini gibreu ki ang ba ngin ya khon hana ba kata ka roster ka code of death ka de ban nadu 1972 ngin parsha out kita hordang la de ban mi hasurak ru ngin mi la de dakano kono tiru kasang senwa yami kan mi sakmat na ka banta ban pentikna ba ka roster system kade ban traikam ka code of death kade ban dan nadu kate ka tarik kepala penari ke office memorandum spoltrik ume arjar rupuan lani katkum barai dak sarkar jela banong barai sarkar jela ya ka code of death nadu 1972 kataru nyem barse ban me waladai ban om snam ring ni om snam nomor kene kala di kajing thombor ya ka hak kajing samla ki jongi ya ki samla ki jongi menta ki babon ki ya klam kam khamja ngalala bikawai ka jingja habangi lek ban yakran na kabanta ka admission hapo politik shilong kisamla jongi ki bakwa ban police civil engineer ki yo 75% have ele entrance test ban yakun ban yo ketika seat ke ba properly seat total seat properly kapag gini perlu garu ki yo 70% ki orum daerah kataru mala ban pendap ketika 70% arpo tuli ki pos ki lajai arpo persen ki lajai hap kari forward biang hana dengan pulih kene ya pilih kene ka 3.4 kabong although under orders mentioned about 40% of vacancies in posts and services to be filled by direct recruitment are reserved in favor of garos it is found by experience so far that the number of suitable garo candidates available for filling up the reserved vacancies falls short of the reservation made in their favor. In the absence of sufficient number of Garo candidates to fill the 40% vacancies reserved for them, this administrative requirement is not met. Hanmeru kani ka 40% lada kini gi Garo kimla ara haka one recruitment year kimla aban pendap hana kani ka kasit joki kasa bagan kumtu. Yangi mdan du kata special. Mo ya kaja berjengi mdan balai dan tagi Garo te. Kani kan 3.5 ko ang ba dai kumnewet in order therefore to overcome the difficulties mentioned above and the interest of administrative efficiency government has decided that if in any category of posts 40% of the vacancies reserved for the garos could not be filled up the remaining vacancies in the quota reserved for the garos shall be treated as unreserved vacancies and should be filled up only from among suitable candidates well conversant in Garo language. Balai hab ai katakan special consideration ya kini Garo. Hana hne
La thoru preference being given to person belonging to Garo community from areas even outside Meghalaya. Hatu kani kam ka partial, hatu kamni kam illegal. Lada amla pendap diti Garo napok gejala Meghalaya, hanala abar sim Garo ke nabar Meghalaya ru. Kata ru kini Garo kim sumfo ege katni kalau special ya kata kejat bendera ke zoki. Menta kita ku arha banong bahana ka cut off date na 1972. What is this? Ngimla abad kani ki Garo ngidon hakuju ke state makilai kidai ke basuan bamsok narok sadam ya kon sitam ke jai bendera ujungi ban yo state ru menta hak reception policy yo nong bagi kata ru menta ki berngam life project life skate tengi ong ba halor kane kane inpet penkot ikane who would be likely to be conversant in Garo language and also in the custom and usage among Garos. For this purpose, a person can be considered to be conversant in Garo language if he can read, write, and speak in Garo fluently. Ugaro ba pun nong Bangladesh. Ugaro bahasa Assam pun ba. Banta lada kani ka 3.5 paragraph jong ka reception policy ka kadau ya kani ka ong balada kini Garo na po gejala Meghalaya. Kimla ban pendap ya kani ka 40 seat hanala ban sim na baru kamut kini Garo na po Golpara district jong ka Assam berkila ban yo ikane ka reception ka jonge apa seat Meghalaya kani kalong partial kani kalong vean beriti sisa ten rai khado yawa ngi ngap jar bro sikatu namaringi iba kadon tang kata kejing ya keran mo handan dala iba kala adan katu kejing berngam mene baki ong ba lara phim sheme ka cut off date nadu snam khat kanda spot new puar ngin let chata ngin let sta just go ahead we don't care ka jala Meghalaya kamdai tangnam tagi Garo ngi kwa eke quality ka sarkar Meghalaya kadai ban sim ya ka population ba reserve kat kum ka population lara ka jongi ka don khat lak sau puar jartam ka population ka bangi ajimot dagal yang seng kalong ba lakum nung no ka reservation kadai belong 50 with 30 some person ngi dei hak ngi ngidan bata lai teli ki autonomous council ka Garo Hills Autonomous Council, Khasi Hills Autonomous Council, ka Janda Hills Autonomous Council. Larangi khen na kini ki lightly ki Autonomous Council ru nilai ilupai jelo partial. Ka Garo ka yo 40% tangkawai ka autonomous. Ngidan hangnya ba Janda Hills, ba Khasi Hills Autonomous ngidan khat ndriu lak sau pu arjar niyo tang sau po. Nakta ka daw kani kala penlong ik samlaju ibat kurduk kam. Kala apun la wanra kata ke disadvantage lane kecing kejimpo biola su hakikam kejam. Tengi kerpat ya ke sarkar Meghalaya. Bahkan pedang ya kecing dawa jong ke parti BBP ru. Iwan hangni amdai bangi syak kenu parti haraya kenu ka sengsan partai ka baya khon nam ta ka dawa jong samla ke jongi ngi karsan 4%. Tanak ta ka daw ngi skoban kerpat ikini perlo Garo ba skobha ban Bapin keran ya kanu kecing keran ke jongpi ban pulia bha ban dapat ban pulia bha kene ke reception policy namar katkum kene ke para 3.4 3.5 bat ke para 4 kene ke para 4 pe yang ne ke ongkum ne provided that in case where 50% of or more of the reserve vacancies for any particular group could not be filled up in any particular recruitment year the state government may clause bracket A, direct that the reception shall not be treated as lapse after the expiry of second year, but will be carried forward for 1 year more. Kani ala iki perlu Garo ba hadin ka one recruitment year, lada mla pendap la ala iki saka second recruitment year. Lada mla pendap ka second recruitment year ru la ala iki ha keduka 3 recruitment year. Hadu laisam la ala iki. Hangni kelam batai kejai bendriu jongi, kejai bendriu Khasi jantia jongi, bangila ban karit forward sak kita ka second or ka third recruitment year. Balai tangi ki te, hatu gi Garo kini kun khato jong jala Meghalaya. Kini kejing keran ke chungki ke bakit kan ki aiding maki. Ki kena apa dia kejai bendriu jongi ki om baki aiding. Ki kena ayo ba ardan baki aiding. Amdai ba ardan ba aiding, dai kini gi Garo ki ba aiding. Ngisngau ban ong iki ni maham juru iki ba kimdai than ban sukwaraha ke bomdai baru waraha namar ba nagaliang jungir kum keseng ni don hi la kijong kamat ban yada la kijong jang bri talada pisngau ba pidan ha kijala Meghalaya ngin wan sakami jong understanding ke jingekran bangin yakran parasang malang
Kelam dakhot sukawang be sakut ji ba ka Meghalaya High Court kalale ya kene ka badon kam ban betha eksor kam Meghalaya ba kene pendon kam ban petre kam ke roster kimot ba ka High Court kalalong kayin joki ngimla ban pedia ka High Court kene ka jongi upai ba baro upai ba jong ka state tenak ta kana hadin ba ka High Court kala penmi ya ka order ka ong bangin ke jing staff jong ka legislative ba ka judiciary ni pediang kum ka seng nak ta da ong skap jak hare ndang la ke tu ka message ke bala pha da kata ka asyik holistik ke baong ba lara dan ke ba pentut na kalian juga garur ke nya sakmat da ke jingi ki beteng ya ki tapi ngerung ini ki namar ngerung itu di ka hak ki believe in democracy tangga deh hina kalian ke jungi